I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu gdje ćemo da pravimo ponovo jedan react video. Ovako, znam da nije bilo duže malo vremena react videa, ali evo vratili smo se. Znam da smo snimali Clash Royale, pa ne znam baš kako je prošao, nije baš najbolje, ali vjerovatno ću da snimam još Clash Royale, ali ću vjerovatno da snimam s drugom, tako da sve ćemo da vidimo. Što se tiče ovog današnjeg videa, to je Ice Bucket Challenge i u zagradi hvala na 4 su. Evo ovako ljudi, ja ne znam zašto mene ovaj jebeno odmah podsjeća na Serbijana. Pa ovako ljudi, vidimo tu jednog lika koji ima jedno, šta ja znam, možda jedno 11 godina, čak i manje. Profil nam je naravno Minecraft, šta ste očekivali? Nekako me ovaj lik posjeća facom na Serbija i čim sam pustio video, očekivao sam da kaže "Gde ste bre ljudi?" Gde ste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games Build. Da. Ok, i znači vidite ovih koliko već minuta, video traje 2 minute, znači oni su svih ti 2 minute kao priča, sipa vodu i kao da neće da uradi. Ok, naravno vidimo tu da si iza kuće, jer inače kad bi roditelji vidjeli, znači ovu svu vodu bi popili i na kraju bi bacili u more i zakopali šljunkom. Jao, kakav boss. Ne znam zašto svi ovi kanceri su ova djeca koja snima. Uvijek nam daju takav nekakav kao osmijeh da imamo drugi Serbijan. Imamo novog Serbijana. Šta ste očekivali? Vidite koja godina. Trebao nam je novi Serbijan. Još me profil na Minecraft, nisam rekao da je drugi Serbijan. Jebote, koliko se trese, ko da će jebeno da pojede onu anakondu, a nije Ice Bucket obični challenge. Mislim, ja znam da je to iz Afrikana uradio, sam Ice Bucket challenge, ali jebeno, ali brate, ovaj lik se uvio, znači ko makaron. Isto ko da mu se sere, isto, pogledaj facu. Ok, vidimo tu veoma dobar edit gdje ovaj lik sebi snima sline u nosu. Ok, naravno vidimo profesionalnog i opuštenog kamermana koji je okrenuo kameru i ovaj se lik stvarno sad namješta koja će da seri. Ljudi, da ovaj neće srat, a? Šta vi mislite? Da završimo ovaj video. Ajde da vidimo će li raditi, ajde. I da, vidimo da je konačno uradio to i vidimo da se ustroku i vidimo da je tamo uprsko zid, što znači kada roditelji njegove vide, vjerovatno će da i oni njega rasprsnu taj zid tako što će ga na to mjesto gdje je poprsko razapeti kao Isusa. To ćete da gledate u sljedećem videu. To je bilo to što se tiče ove reakcije, a ako vam se svidjela ostavite like kao podršku, jer mnogo nam znači kako bi mi nastavili da snimamo. Muki danas nije tu bio s nama, ako ste primijetili, nije bio tu ovaj video, ali bit će sljedeći naravno. I mi ćemo da se vidimo u nekom od sljedećih reakcija ili Clash Royale, vidjet ćemo kako ćemo mi to da rasporedimo. I serim puno, vidimo se u sljedećem videu, fuck you!